Kua katia e te wahapū ngā tatau o te wāhi mahi ki ngā kaimahi o te uepu moana. I tōna tikanga kia tīmata anō rā ngā kōrero i Wainganui i ngā rōpū e rua i te rangi nei. I runga nō hoki i ngā tohu a te kaiwhakawā o te kōti mahi. Nā, kia whakawhiti atu tātou i Naianei kia Rapaira Tāwhai i te wahapū o Tāmaki. Rapaira. Kei muri ia hau te torurau kaimahi, he takariri, he mā nuka kua rakaina rātau ki waho i tō rātau wāhi mahi. Anō hoki kua oti i a rātau tata ki te rua marama e porotu ana ki konei, ko te whakaaro i te ata nei, ka hoki anō ki te mahi. Kei te kati tonu nā tatau ki nā kaimahi uni ana. He riri rawa, e kore tae te haka i te haka e rongo nei au i te riri. Nō te ata nei ka rono rātau, hei nā wiki e rua karakaina rātau ki waho i tō rātau wāhi mahi. The lockout notice just says that on the 6th we'll be locked out until they get their own way. It's as simple as that. I hara mai ke mātou ki te whakaaro he āhuatanga pai, te mai rongo mātou ke te hoki atu mātou ki te mahi, ana ka huri atu anō, ne? Ka huri ki te kino, nā reira kai te takariri katoa mātou. Aha kua e ki ana te pepa, hei tōna wā rakaina i rātau ki waho. Kua kati kē nā tatau i te rani nei, hei tā te uni ana he takahi kē tēnei mahi a te wāpū i te ture. If you make yourself available to go to work, you lift the strike notice, then there is no strike, there is no lockout, there is no nothing from now to the 6th, and everybody goes to work. Nō reira i takahi ana rori o Tāmaki Makaurau. Koe tahi o ngā huatanga, kua pāmai kia mātou e hara i te tika, i te ture, nā reira me tatari rāno mo te rātu wiki, ka ea. Hei tā te uni ana kua heke atu tēnei take ia nei me uru mai ko te koro matua me te kaunihera ki te whakatika i tēnei raruraru. Oe nō rā Rapaira, e aha ke anei kona i tēnei wānei? Ka tae te kite kei muri ia hau ko nā kaiporo tehi e aukati ana i te rori a te whakararu i nā kaimahi o te wāpū, ara e kuhu mai ana ki konei. Enari ki tēnei taha ko te ture kei te aukati anō hoki i te rori, enari ki nā kaiporo tehi kia kaua rātau e whakararu i nā mahi o te wāpū. He aha tā rātau mahi hei te pōnei mea pōpō? Ka noho nā kaiporo tehi ki konei, tai rāno ki te haurua i te ono karaka i te pōnei, ko tā Gary Parslow o te uni ana, ka hari anō tēnei take ki mua i te aroaro o te kōti mahi ki te whakatika i tēnei raruraru, Scotty. Ka rawe Rapaira, ka rawe wena whakamārama. Tēnā rawa atu koe, Rapaira Tāwhai e te iwi i te wahapū o Tāmaki Makaurau.